Labangso Dewa ke Pathu ke Bipon Peklar Football Club and Patrapi Pongsi Dipu Lamding Road Heswazur Pathu Aklamalong Hinyang Deng Karalitang Karihanse Pi Cheke Momen Pen Suarlo Phan Football Tournament ke Bialong Pini Angdung Kiti Mate Final Pathu Ponlo Laswa Long Karihanse Pi Football Club Lapen Hill United Football Club ang Pongsi Final Angdeng Chepale Donsi Pini Pathu Ponlo Lasonsi ke Pathu Long Jopha Alifia Mana Peng Pen Kachetongdun Local Amesi Joni Timu Lapen Richard Togbi Lumbajong VDC Chairman Atong Chetongdun Rintilo Labangso Kapathu Long Hills United FC Atong Ket Hekno Cherajo 2-1 Pen Karihanse Pia Team Atoma Phan Pareng Pongsi ke Hayanong E Chepalong Pon Laso Long Kachetongdun Alifia Mana Peng Pen EM Richard Togbi Pensi ke Hayanong E Tangka Suri Krepo Lapen Trophy Pi Pazir Pon Lapen Keremanong E MAC Joni Tim Mungari Deng Pen Tangka Suri Kep Lapen Trophy Pi Pazir Ponsi Mesen Pen Pachur Pon Ini ala nilisar pi mane currency pi memorial mane aso chiki moment pen Peklar club atumang si program organize lo mane aso ingdeng hini nato aprang ta organize lo Peklar club la ke theso jur sido aso club atumang si pini swar lo tumhan football hin ke pathu kirung boni phan arang litumang si organize lo asi la solong pini ho ke cheng pen non an da ka ben team kreni bak do chitong swar lo tum ol kar benglong east and west la dita hini kar benglong pen Kreni tim di tong pan pini ang dung ketian lo pini final match lake Karian CP Memorial Academy mada dak local team lo dapat join lo lasil final an deng lo la pen ke isi bang Hills United ang mojudan lo lasi hini ang bong atum batu Hills United pen high pon lo lang itum 3-1 match je pa high pon lo lasi ke batu nil tum lake lang te Texas lo lasi kan improve lo karbeng long ta tum sport culture nei pu karbeng to sponsor CM aning ke hang pen pen karbeng long to anu consensi ingkora talk tame mini stadium alang litu tim lablo laso jane be kasa tame mesen abe wes kar bilong tame dongkar tame mesen pathu aklam do pen ke pini pen an ke pathu abang ke kelang mi thek ponong lo pini ase ke pathu jo atim an tame mesen san thek ponong lo prize money la ke non mat ke ingdeng hini bana tema lasik prize money suri krepo with trophy la pen ke aku runners up bang ke suri kep la with trophy nasi thi pathik pono la bang ke alang litum aklab tum sichini post alang litum ke puke anikan bang bi pon meri busi alang litum bang ke nili phan ak bachini asini phan pulang chera bun no sar nitum bang anikan bang bi pon phan bori po busi po asini le thek sang ke bang jele ani tame alang litum phan so ke pathu alang litum aning ke hang pik la pen la so kargones long nila chera bun bom po best player kilong pen ne ngaro piklo ne Cepadu ajoine ne best player long lo ni we Cepadu ta gali team ajoine sini ta Cepadu team ta Cepadu sini la son long do best player long do no ai de lo pini ne ngaro piklo ano ngi tum ka practice dia ke ni ma nasi practice orang ini practice ke kasalong se practice sada ne hills long da patsu dun ko ja ne hills long sar dum hang lo te dun fit ko ja da kasal join je ma hills long nan de kan palo pathu ka football ini mah nengkam 10 years change soklo bang preka long ka pathu dam long oh ne pathu dam lo national 8 times lo pathu state level 8 times lo pathu ini mar lo choro ha mar lo ka choro ang ne ma team hanji choro ang tung lo team a join ne best player long lo mati non ho kini tum footballer ning hang tum ko message ke oke kimi tumane pugu po ene pathu dunai football guste bu me o career ta me o nang jodi nang paduk pe nang long dun lo punote sakuri ta long dun seta ni bang non ta pe dun de la he jog dun de la he oh